Kiumia kingi kagita kangi gake gakugwatanira na unikiri weru njuma aketheka mutegeri weru TV ambirigire nutindite bobwega ibaga ntuba kona kanya kugwatanira na unikiri nteto che weru njuma mbitagwa ntinyeri kinywa jani jamaja tukubanganiritie kiri nteto chetu. Akari kumeneria gavana Kawira ni kubatejanire nyuma ya miberethi yao ya roje kugitangwa kagita ka barabara kuthithwa. Batiri Murugara gutirimana na Muskabu Salesi Mugambi onde atori banja kwa obona nete gukenwa nigitikire aranenkerwe. Minista Babero Badrikare likinyanjui mutawikagwa na William Kabogo kunyomu majo tungata. DP Kithure Kindiki gucemania na atongire ba kaunti ya Embu onde yakirete ya Kenya wira ne ati thirikari ya Kenya kwanza ikaingia mawira ne jayo kire ya Kenya. Akugwatio geni okaire Maureen Kiremi monanirio mathithio tukubona arua tukianjiria nteto chietu na muthuro jo munene gikundi kia Marega Ugoti Irrigation Scheme Igembe South ni wathithetie maandamano na kumeneria gavana Kawira Mwangaza ni kiria bakuga ni kuthukangwa kwa miberethi ya roje kagitaga kuthithwa kwa barabara ya kuma Kalame ne gwetaga chithine gweta Ntito Kirima ni thirikari ya kaunti ya Kiambu baugite miberethi ya mungana jwa milioni 30 na Kinyankuru kini thiritwe Kinyanga untubutumite baketho batina roje wakagita kamya kairi nande Marion Karugi na tutariria. Ni murumbe yo ikundi kije kienea Marega Ugoti Irrigation Scheme kumanteresia Ugoti Igembe South barabanda manite na muthuro kumeneria gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni kiraba kwa kiri muradi jwawe jo kuinja barabara ya kuma Kalamene ya Sithine Ntito Mwanka Kirima mweri jo mwanje mwaka muthiru miberethi ya roera ya kinyithacia roi Marega na Ugoti ni ya Kinyangiroe untubutumite bakulukira thinene ni ya Kinyamara kia roe. Menya tabia to daika to kuimpara rokere to etrotaro etwana totereta sukuru tomwe turere ampara non tuturagire roje akoro beto bationa abya kuthamba batunga koro tungwa turi orarwe na rajaki mwakoraga akagua ntuko yonde non twationa roje na kinya kure nyumutse biena bena rutu rwa twinto twatote kuona rwero rurugwanu batu to bempe toromera totorokotanya ntoromera batu mona yoto karu byatweregerete tutemenya na thena yonde toreterino ningabana wetu non turere njira barabara alekere pipe cia tucionde cia kabulangwa Kaibu Mwangaza atwekera na thaiya atio twekera aturetera nira nkonyo kangu batuto cokia ringi ikathuka batwende tukori bore kutwate thuka bwitu nkabana wetu ande batutungwa twana tuyoyo twakwa tutiona bya kurirwe nyakaguo. Project yetu ndika atampire neo of which twana akiwekero thirikari costed almost 36 million but is actually mtu mwaka yakabangalania rweru rwekiri thirikari ya national government na uteatu yako yukia mwaka ndu nikirero kiria atoriba Ugoti na ntikuthugania kitha kwi Mugoti omeria kuta even a single vote kuvutira uga witwa Kawira Mwangaza kwa hivyo te Mwangaza ni giza baudere rigo ode tutemete nyama nyambi adonde ya tone mbomo ninde ya rioga lakini twatini mungu ona loji lakini Mwangaru arenga abana gweto atena kyao nando ngogi yake no rendione irandama ngabana kena wena kyao nanto nakena no kuru kwenda buru antu baba Ugoti Marega basokere rurwo no ndo askare kabakorera aringo kabakorera skuru gayikorera asiari baba kabashira mbanga
barua rweru bakuthurirwe ni thirikari nene ni rwabatetha cia muno urimine kukimenyekana nturi ya marega na ugoti ni kuntu kumu tuempe na mung'au barandite ni turaumire ni wacia rui untu bakumakira kurumirwa ni mpara itotaga ilabia itokunda ilabia toroje itore mate sukuma twetwau na kinyato nyanya na mwankaga itote kuona nyambi tonto pepe sieto itwandete ende ikuroma na muntu akundia no yele ithatu amba no kuketha ende batu atue tutebie beturigire impare ne tore tubembe turare ya nere ituraumire ku community no ntone itura yethirite gukiara ne guntu kwako ne aso area kwa hivyo batu turethera tukiri marwe no muntu turai twe gutonya ke green belt lakini na tunyamaririe katwetete kuthire impara ora goni ngabana gweto wa meru udio ndo mwevo mwombo tebia community udio myo mwera ti mwagolo kwera kerera ro yito mwagolo le muyi baganya na mukolo oke ene bagwena baba nyameru alwa mja bonga aba bagwena bome na bona watongere bangere ro ina bathikagire ro mwado nyakira na ariki agwe oro imo tie mundu ara ndo molome mwagolo kingo na itheria na thike kulwa na meru ba mwathekirira yo kuria meru yetu barua ngavana Kawira karia kubathikira na baurira miberethi ingi na sokaniria rwiruo barua baita na mbere kwandamana mwankarira bakathikirwa ruwa turi a member bogo timarega akia kuria gutwekira rwiru tutitira kwandamana tukandamana tafadhali baranga rucio kurira metho ya makuru ya mae sana tucokeria na gakwenda Diana kwa narone Juma mosi tugera twe mawa kera tutara tucokerwa kiri ward kiri sub county administrator para guthikirwa ndi chairman wenu tabura mungu pandire ndi sibitari na murungu anchokaniria tukauria means tweta kama county office ne wanji mamosi erenge watu kuthikirwa Kona bantu bayetera bayikuja ni roje tukwe mwake ugaachia roje ute survive ngabana neto atoke rwiru atu atugurira na tucokeria pipe yetu nkiripotera weru Juma Kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Ntuku imwake nyuma ya kugwetwa jawa kajuka gitike muskabu wa diocese ya Meru Nandi Battery Jackson Murugara na timanete na muskabu Salesius Mugambi urio kumukinyukira ni aranandi kinyamaromba ja kumurikithia gitine jarigere kuthithika tariki 19 mweri Jwetha Battery Murugara agatuika munini wa Salesio kwa miaka 2 mbere yawe Nandi kujukia buruto ngere buria bwina Salesio Mugambi kagiteno kau mbere ne Battery Murugara na aritite ngugi ntere mwanya irene amwe na kagaene gatunga na kinyamunjwa Bishop Salesio na taririte kunyia kwantu baraba kwenda gutwika mabatiri akiuga ni bambirite kinya kujukia baraba kwenda gutonya ngugine je barikite kinya kithomo kyao kya university Jackson Murugara uranandi arithwa kioroterwa kwa Bishop Diocese ya Meru muthirira na arua akinya gikarone giki ndikenda makumenyithania na thindiri bangi agwati mbaru ne Bishop Salesius Mugambi atungatiri bangi kuma Diocese ya Meru Battery Diocese bonde na wasista ma brother na kinya tongeria ba Paris mwanya ni untu wa kuija kukaribisha kana kugwata ugeni muskabu wetu mweru uratu andu atera kunurwa a muskafu na indi kiatho ni gitui gethwa kiri tariki 19 mweri Jwetha na ikethwe ntuku Jumatano iria gakunurwa igoro irio manto yaya yaratangazirwe naria Roma ibaba Mukembu na kurari da dita kuri da dita cia muthenya Roma guku kurari da inyanya koguo antu ba Meru twagwatire ntumweji kana communication yeji da inyanya cia muthenya
igoro. Amna bubu kulingana na Bishop Celestius Mugambi augite Father Jackson Murugara akethwa gikundwa kwa Bishop tariki 19 mweri wa 3 mwaka juju araba kethwa bagitangu gibo bairi Father Jackson alija munini wa kwa miaka 2 nyumene ethwa gigotongeria riria kuno wa muskaf na ndiru tukambiria ngugi tugane ngugi kugotethaniria inya micemanione na ndeta kethwa ni kwanyana Christmas omba gweta uterwa Tharakanithi na ningatigwa Meru kana ria kwina nkunwanwa wa batiri kana mandikon tomba gwikwo mwe rutero ria bangire rutero kuringana na antu bao baumite na ni tugatethanirio au na ngoingi nyingi muno ira tu litagani nyingi sana akathwa na ofisi yewe separate na akathwa ni nyombe yewe araga karaga nara kona iranto kintu ya kiu Celestius Mugambi na ndinwe musikago Meru still mwanka miaka ya kwethire miaka 75 ya thira and I step out and he comes in. He takes over immediately. Father Murugara akijana rugono rwawe augitete mugeni Meru nondo na itete ngugi guku uninda ndakundura mwaka ya girijiri na nemwe na ngo kunura mwaka yu Paris ya mbere gutumwa yari Kagaene Paris Kagaene na Paris Kagaene ndakarire gwitikie mieri 4 ndacoka ndeta Gatunga mieri 3 kuma Gatunga ndacoka Kagaene kagita gakui ndacoka ndeta Mujwa ko gweta Mujwa kuma gweta Mujwa riu ndatumwa Kisumu gweta Kisumu ndakara mieri 9 kuma au riu ndacoka ndeta Consolata Seminary kuria ndatumirwo ni kenda ngeta kuthomithia kana gutuika formata wabara kwenda gutuika babatiri nguthire miaka 6 ndatumwa Consolata Shrine aria ndirari riu ndakara no mwaka miaka 6 na mieri 7 riu kuma au riu appointment irejire igoro indi amna bubu Bishop Celestius Mugambi ethwa mono akiorotera thindire kuonekana kirimba mbithi kuria kuthomera batiri akioka inde gaka bekunura batiri bakai mono na kwina guntigo kwingi na ara batiri bakithwa bakiendekana turethwa twina anake baba ingi mono marejaga kuthomera batiri na ndi bakunyia miaka ithirite au turakunurwa ya batiri 10 gakinya nkuruki ya 5 7 lakini miaka ingi athira au na nkuruki miaka oja 7 au turikunura batatu aki ringi bana ande batiri na Paris na choni nyingi tuna Paris nkuruki na ande ireiro na irosiete ni kurugurwa ya Paris ya 90 na kwao ni kwenda batiri baba ingi na ndi bangi ni mtu wenkake twenda bakara umwe twenda bakara bairi ti umwe kena batethaniria yao tutethaniria kioge utumana ndi tukuromba ati anake benengane nkuruki ani ntuguyu bari janginya bomete university tira sima twetere ba secondary nyaba university ne wakothi application na tukabetikiria na bakathoma na bakunwa bakaba batiri nyutu gwito nandi muthuri murioki Juma mutirijwa Kangangi Achiari na atori ba batiri Jackson Murugara uria otari gutwika muskabu wa diocese ya Meru nibonanitie kugwirwa kwao kumana na antumiriu ya Pope nontu botigite atori bantura ya Murinda wodi ne chia Kariga na gikeno kinene bakiaria bugite mwanka muthia bakaigika na kurombera batiri Murugara kenda omba gutongere kanisa ndene ya diocese yonde ya Meru ondeu ne bamurite gutethia kureta thiri na ngwataniro Meru tora wakaria ukabere Paul Kabibi na Chetariria. Kiriga urono motiare na totire eregerete ka
mutharaka no aciare mtu agatuika bishop lakini daima Murungu na kuona mutharaka regetarini yake. Ibo atinda mucini wa musikabu wa imbia muthure wa diocese ya Meru Bishop Jackson Murugara nturania murida wa ndini ya Chiakariga. Tie mono etora rere no ntatia thuranaga batire wetu atie nkoro enthoku te mono no nto pako tuika to na bishop ntore ya maireni ta umurinda na tukenete mire kumuthagana na haraka njani rira ndonire ngari yake iro ndetegirie gumanwe eri kumukaria na maromba tukamwirigera no ntugwira ya ngai yendaga maromba kenda tumuigeka wanagwa imuntu atiaro imuntu kwa guto muigeka ya na maromba kenda omba kuruta gwira ya ngai bwega ndake na mono na irio ntiaria no nkare irio ndomba kugireke gekeno ya kuringana na bura bishop akari na kurera rari father na raro turutagira mantu bamega kinya musiaga gatukenia muno na tukerete kuma ai mwana munini mwankagwa kinyete wana nkwegwa na twekire bishop ndaretegiria na tuigite bishop kuringana na gwirera arutage mbega Jackson wetu imuntu akiantora imuntu wendete ana basukuru imuntu wendete gutethia ana basande imuntu wendete gutethia kanisa na imuntu wendete gutethia mtu wonde atiathura mugongo kana athura mtu akiugoyo no ngutethia ya baba kitheria kuika mwana wao na njira ya maromba na mangi kathomba ankuruki bamuritie kurutira karingo ina kio na nkuruki kwatithania mugongo wa Meru kuma Thoci Mwankanto Nyeri kuga bishop wetu tumonete tukona twina magwega manene no ntonjere tutie kinya njira wana kinya stima tutire mucioyo kinya thimo yake ni oraga kinya mucioyo tutiona stima na kinya tiona gwa kugenda ona nagu turajirite kinya turathiete twinyekene njirani tonto tieka jiraga kugenda mukondo mwinge ona murinda thaino ndiona murinda na itio twe namba 1 nthiguru ino ende na bau bange ngai na baokerie tuganana na bono nto ndiona tio wetu murinda twe na raisi thaino na iraisi wa Murungu na iraisi wa tukaria manto monde tiona ndegwa tatuthongo tugakinyira Murungu atugatana igo thaino ndiona twegwero ni no tie mwindu tukegwe twe mwindu ni kaere mtu arutagwa kuma kutekia kathigwe kyo thaino ndegwa turegoro na Murungu na kuona na tuthagane na gwega bwaki buyite guku gwetu murinda utwe twinde tuli Ameru na Tharaka tuli na mwana mwega wa utethia antu ba Ameru ndene ya ngwataniro Murugara itha wainio Meru na Tharaka na antu bonde no muntu wa kuwatithania ni mwana wa kikeno na mwana wa thiri ni muntu ukarutangu gimbega ya thiri nkumurombera ngai untugo cionde action uri mwana wa bana kiri mucigwa arakiri mucigwa uyu kwina moragina tungatagata sister na babu iboci ari ba musikabu Jackson either kemyeka ta Joseph Kijiro muntu mwiri wa Kamurige nati tete kuithomera abatiri na bauria wa tebuinde turendari tukathome tukomanage ni tukayaga twibaire tukabarombera ni ukwaria na ntegwa nkoronto na nogu ni uba goteba kwata ni ukitenteke no kya kimbujurite anakinya ito anabantu bete kwenda kwinina rume ntije no bwaya ande ile kwa musikabu uko leo musikabu bai na ikora bobwega timo tuguni oyo bai ya kikawo meko ari timo tuguni oyo ndile wao musikabu ya Tharaka na ye Tharaka ene njake ndile mono rawo bwa nderete endere abu nuntu boeka Kiripotera Weru TV kumanturania murida wa dini ya Chiakariga Bito Paul ogwa kabithe tanambera kurumira nteto chetu nchokerete na ingi nkuruki nyuma yakagitagate kuraja Nyumbani safi na bora, raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati
Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati. Ere katikati nkoroni ya Nakuru, kampasi ijite sukuru ya kuthomera aki, ende ni kiuru giotea na gukiria ntura, na intobiote ya Bweguru na Bwakinande, tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. Kampasi yetu aja ni kinyari nene kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences. Naja, itokwarera rerega ragwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngugene ya mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereji wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira 12,000. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare miro na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira maguri jari okathithia ja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Bagwita na mbere kurumira nteto cietu MC wa wodi ya Timau Martin Kimathi na Waruiri Rorera Felix Kithenji Ntuo bonanitie kunganirwa kwao ni tware ya bunge Bamiru kweberia gitine kia mubunge wa Bore Mugambire ndikire tamukaririgite baire baba bogite aritingo obisini arindikire ni wethireto bakibameneria ntuko cionthe kinya mbere ya mubunge ojo na atinogane ni bongerete na kwira rindikire kethera we na njuri yawe bati bagitio bagatigira kithurano twetete akwana na ate kuona kairigite kia mubunge kiria gutungatira kwa gipindi kia bire nande tora mutwikare ya gutwira MCs baba ni borite rindikire gutariria kiria areterete akariba gishigo kiawe kwa kagita karia ethiritwe arigitine kia mubunge. Ndaigwa kenete muno ndikuona rindikiri akwingwe chairman okokas ya MPs Bamiru. Migambo ya MCA wa Timau Martin Kimathi Kombore ura wonene kugwirwa kwa wenyuma ya mubunge wa Bore Mugambire ndikiri igoro kweberwa gitine kya mukarigito wa ngwataniro ya bunge Bamiru
gikeno kiria kigwati mbaru ni MC wa Rwirwarera Felix Kithinji Ntuo bakiuga mubunge Rendikiri kiria kiagwetie ni ndwa bakiuga rirungamira ritingugi Bobby Siawe kuba meneria ndiria ariunga maturene jao nuntu nguge Rendikiri anene etro muruithania mtu nguge ukuruja na kila mtu akirwana kawira Mwangaza na kurana MCA Mwankana ande kinyitira kurwa batu ageta mashinani akarungamira ntu bange andikite batinya cukuru kenda bomba guturumaga ntura kuthugania ukuru kana mtu ana mbwe ena ume lakini gintu kirambite kuona kinya ntu bari tu bakuraga no ntu uteum mtu munene thuri ni antu omba guta kurungamira nchaguthi ciawe iruma antu na are au na bara ikuruma ne atongaire tuthuri ni antu na kura muntu ucio echo ejere athiurukite agita akeja antu mbasari nguge were athiurukire nguge nene ne kuura na antu akariti ari kantu rutere au nguge yao ikura MCA na kurona MCAs na ayo ni ndaigwa ndake na muno nonto gintu kia mbere akuringwa kithanju kira gitiraumira kienine MCAs babariuga antu amugambi Rendikiri ethirwa kirwaga nabo abati kwithira kiraga mukari nimbia bareterete kuma kirithirikari nene kana ni mirandi iri kwethirite akibakuberia so mheshimiwa kankwire ija neshima na kethira oteja neshima twagwita neshima ireko tika ukarandaika yonde gori mtondwa narua ngaguru muno na ajumbe nonto ngogia kwira nene kuma kuthurwa ore chairman yo MPs utege ntore tamero kana bore ngogira nene waitire kuthurwa tika kurunga maseneti gwita kawira Mwangaza impeachment utebinge na nkurejo kokeje kuthura into murume sana tika kuja rwire kuruma no retete mbasare ija rwire rera uruma no retete rami ira ciare to mheshimiwa Gatobu ira ciare tindisi ya Kinoti tone ugo kureta rami jarume bangi wikweja orungamira ndakachi yaku kenda induma oni induma obakarete ubera nchamba ciakwa na imurume nito obakarete au oni imbito kurania gokwanda gite kia MCA andi nani ankwire Rendikiri oni utemakia inyo na nje cieku yonde inyo weza na bare bonde inyo baita Somalia weza hapo oni utembinainia na ndikuria ri ureza ukambiria kwaria nturene kugutira bera no bareterete stima kugutira rairio baturwa stima urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa njeshi urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa polisi urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa AP urabareterete ingana cia arimu kenda weza kuga MCA angaimara mturwe tuturwira maramu na ogwe mubunge obure Rendikiri na oni otino okahamakia no tentisha kiki ambere oguta kiabiere ogata 2027 no togugukira inyethera indebene tutapatana utiroga turo turumete no turumitha yanto baku ambozi ochokeria anturi ogwa thurero ibo weta kuga yes gikira kitu kana othurero wito batetera muthiene MCs babariwa kithomo kira mugambi Rendikiri ethirite akigwatana kyombaru mbewe mbithi kuma maturene jao kya mieri 3 bariuga gite kung'ana na bakiuga gite kwa mbewe jote abobwega bwanguge ituko support buru tukauga ana ibathomithwe lakini tojo twaire na kozi cha mieri 3 wetura ni ujuzi mashinani ni upusi mashinani no ntotumba umba kuira mtu eti kithomo omba kuthomera waki bwa kanyumba na maiga na mieri 3 eti mtu omba kuthoma gutuma sharani na mieri 3 eti mtu omba kumenya kuthithia mutundu na mieri 3 wacha kututumia kama wajinga tiko tojo keja antu bariro rera iba na right egutetero no ntuni ni baadhure batetera ke reportra te toshe wero Juma reakwari eto ni mutuge kare Rĩtĩto ingi na CMC wa ward ya Kibiricha Jacob Mwirigi na rirĩtie rwari rwagi wandikani rũronekete kureta mwanki jo mukatha kinyajo gisiasa Meru. Mwirigi uria wari mukaririgiti wa kamiti ya budget mbere ya kurumurwa gitine kiu augite kuri na thina nene muno ya kigina county-ini Meru na kyo gitumi gutiumba kwandikano kagitene gaka augite kumania na kunyia wa kigina kiria kierigiri gukinya county-ini ya Meru ni untu butumite wandikani bobo bugatwika butumbika kuingwa mutongere uju agitana mbere na kumeneria murungamiri wa mbundi ya wandikani county-ini eu Virginia Miriti akiuga
katonyerini ya siasa kenda kurwa na thirikari ya Mwangaza. Ndaigwa kenete muno ndikuona rindikiri ya kwingwe chairman caucus ya MPs ba Meru. Migambo ya MCA wa Timau Martin Kimathi Kombore ula wonene kugwirwa kwa wenyuma ya mubunge wa Bure Mugambire Ndikiri igoro kweberwa gitine kya mukari gitu wa ngwataniro ya bunge Kombore kituketha tukuretera ripoti unyume kagita gate kuraja. Minister Baberu Rais Ruto nibo Mutahi Kagwe William Kabogo na Lee Kinyanjui nibanywete mu majo tungata ntuko Narua. Mutahi na ajokite na ndi nyombe ya kilimo House Minister Worimi. Kabogo ajoke Ministry ya ICT onde Lee Kinyanjui ajokite ka Minister wa biashara badatu baba ajokite itebibi nyuma ya kuoroto ni Rais Ruto na nyumene gukurukwe ni kamiti ya kubaunga mauri irera atongere tuwe ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula. I, Lee Mayani Kinyanjui. I, Mutahi Kagwe. I, William Kabogo Gitau, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya. Mutahi Kagwe, William Kabogo na Lee Kinyanjui bonde soreba ulwari Rais Uhuru Kenyatta leo ni mawaziri bajeru kidhirikari ya Rais William Ruto. Do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. That I will well be truly serve the people of the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary. So help me God. Batatu baba banyuri mumomde garoni ya Rais Amuja Nairobi madhaka dhomba nyuma wetu kwa nibunge nene mambra mama maratongretu ni Rais William Ruto. Rais William Ruto akiarekiri mambra mama na wite na wite kino rutungo kibwa mawaziri baba bajeru nena umabagatethire thirikari ya Kenya kwanza kire gutungatira Kenya bola kubaterie. Rais William Ruto akiuga ne rutetawira na mawaziri baba ukabere nena uma bagatumikira Kenya wega. With their strong mix of leadership skills and extensive experience in political, legislative and executive capabilities, these cabinet secretaries are very well equipped to mobilize the machinery of government, drive them to deliver services to the people of Kenya while steering inclusive development and economic growth that leaves no one behind. Amwe nogu Rais William Ruto ne ulite mawaziri baba bathatu kuraithire ndwangire banenkreto wega na kurutira Kenya wera bola kubaterie. Specifically to my three friends, the procurement of fertilizer has already been undertaken. I will look up to you for leadership on how this fertilizer is going to get to every farmer to make sure that we eliminate any impediments, any shortcomings, the correct fertilizer to the correct farmers. I will also be looking for your leadership in making sure that we conclude the 200 plus markets that we are building around the country. On your table, you will find our connectivity plan. We made a commitment to roll out 100,000 kilometers of fiber optic across Kenya. We already have funding amounting to 48 billion to roll out the first 53,000 kilometers, and we intend to conclude that process of rollout before the end of next year. I expect you to serve the people of Kenya with dedication, professionalism, fairness, and understanding. While we must be firm and effective in our actions, we should also approach our engagements with compassion and patience, particularly when communicating with the public. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Tarangu guteneretia ukabere MC wa ward ya Kibiritia Jacob Mwirigi na aririti rwari rwegi wandikani ndaronekete kureta mwanki jumo kathaki nyajwa gisiasa Meru. Mwirigi ura wari mukaririgiti wa kamiti ya budget mbere ya kurumura gitine keu augita kuri na thine nene muno ya kigina county ne Meru nikyo gitumi gutiumba kwandikana kagitene gaka akiuga mutongeri wa bodi ya Meru no kagutumirwa gisiasa kurwa na thirikari ya Mwangaza gaki mutegi gatumenyithia nkurukia.
warira kwithiritwo kwina nkuyanio chigi wandikani ni ya thirikari ya kaunti ya Meru bora bwerika gutumirwa ibundi ya wandikani Public Service Board na kureta nkuyanio katikati ka baraba watambaru ngabana Kawira Mwangaza na baraba tamu watambaru baraba kumu watambaru bakurekana na buna rurutere rurongero ki watambaru ende msi wa Kibiricho Jacob Muirigine bumirite nkinyawe kumeneria mbundi eno akiugeti kuthingatira mitaratara rabatigi siasa. Public Service Board ni ndigarite mono nuntu bwa gutangasa ngugi gutena condition. One, baigwetie budgeti ni ekurukirwe, and it is true budgeti ni ekurukirwe na michema ni budgeti yonthe ndakaririte budgeti ije kende kuruka ndichia, lakini budgeti ni atethithagia tukurukagia budget estimate. For example, twekira mbecha chia equitable share kiwango fulani chiejaga gukonfirmwa ni kara kana ira twita County Allocation of Revenue Act ira yomba kuongaongera kana gutaura iria twitha twino ni just a working figure kana tutumirite figure ya mwaka jura yonge ngugi ibati gutangazo na njira ira erekene na te interest ya Kawira Mwangaza kulega kuandika Meru, but ni atomba kuandikana gutena musingi jo mwega ja kuandikana akabare anae kwina sheria ire ikaritie utumisi wa mbecha mwere the 70-30% rule atiomba komiuna akamiuna atia above the law. Recently tuonete akigambithwa na kinya report chia control of budget ni atogo expect Kawira Mwangaza etekerian aandikane anto nonto County Public Service Board ni kuga andikane na gutena budget yo support. How? That cannot happen. MCA Muirigi nora weriga kuthamira kambia gisiasa ngabana Kawira Mwangaza aruga kuwitho wa finance bill gwatumira kigina gia county kindamana ko mbecha cia kuriandikwa baimbi gikurema ndaigirwe chairman makazi akiuga ute mbecha ciagitwa. My friend, ikenyeri kuri inkurigara muno thai budget ni slashitwe kuma finance bill iria ya revise rwe nikite mbecha nyingi ire ciena mikiri ire cia account ine. So inkwirigira batwe itu tubati kuthwa twina first hand information tukanenkera wananchi bara tutongeretie mbecha ici cia Meru ciene kware ibati kwinikwa nde ciene kwa kire development tuthukie the PFM Act requirement area ya kuga at least 30% ya mbecha cionthe ciethirwo kiri development. Nkuruki Muirigi aruga mbondi eno karita ke gutumirwa bothu kugie siasa na nuntu bura kugatibu ega buru oni mpumite the other side ya rutere rwa rukurwa na ngavana rwa muno na imbije timu area iri rutere rwa kurwa na ngavana eritana area ngugi na county assembly na County Public Service Board pale gintu kimwe. So ere indo aba bangite ya kurwa na Kawira Mwangaza bamwandivatize ngugi itio kenda Ameru bagia negative attitude na ino ndo akorega kuandika ntu. So iyo ni reality. County Public Service Board ni etonyere siasa na itebui ete independent, it is working under the county assembly na akithirekeria kwina ukweri mchungu. County Public Service Board ye ni tete kuma August na bamwe barite marando jaitha muno bakiuga bakandika na bantu na what have you na bangi bakwenda kuthithia kithunko moike nene mbere bana na ndimanto yaba kona ya chereri muno, lakini nyaba kona ya chereri ri kabukomba kuandika antu gutena musingi yo bandika County Public Service Board umale ni buchokeria Meru nabo to bombe argument chienu kiri budget na kiri resolutions chia cabinet. Gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi.
Mutegeri Gakimutegi ni mwandiki wetu wa Nteto Umweru rokethirwo agituthuraniria Nteto kuma Gicigo mbunge kya Bori. Karibu sana Gakimutegi kiri timu ya Weru TV na Weru FM. Atute na mbere na Nteto ingi na ndi nyuma ya mbunge wa Tigania West Daktari Kanyuithe Mutunga gwikia migambo ekoneka kuruma baraba kwenda gitikiu na kubeta larui na ndi ni untubotejo kiritwe na uthuni akariba Tigania mono atongeria umo wa ari musiasa Kiki Bensuda oro kugatigania etwire thine ni untubo atongeria wa mbunge uju kiri ugabo Mutunga na kuyeka akiuga mtularui kana nkia akeja kuona ambiragia na kuinyiria mbere untubotejo kiritwe bwega Ponfis Mongera na Titoje Kenya aila geni manto nabuka dikira munta kya gwithera thina na chifa ambunga mukono au mukuru abo taidongo na thina bira na kiri mitando eke mwingi gitokyo bunge Gatigania West vindeje mubunge wa Daktari John Mutunga netindiza kwethore gitamba na winge na inyankoroki kwarerwa ekro icho kenge baimire o alaroi ite marimbo Hello, utuwa metalarwini, kampo mudura dena, wa mudania akamba kunyira, acha wakamba wizo tumantutunge, berari kana kwa muntu. Na kulingana manager itola roi kumakirenjoro cha Kemero, bariuge mtu modhao, mtu mwete janeri, kana mtu tumba kuikundia, kana kuiromia. Na nonto bori etore nande, etore mwekeza, ninyako mwagide yekeno, Kiki Bensunda, oro komeria matagete kyo bunge Gatigania West ara kwa mwankira nande atirethro agite kya Merio Mutunga ara kuga metho jeje tuja Kenya kagita konde krote ka video ezi na goge nande wikira mewani agita getekira mweshimo karirite igete kya public geteke bati kurwe muntu wende ora agokualify kana ora aukuluka na awikwa ina mwito yuyo akuria getekira ko ure rato gaikwa kiruma anto webeta laroi renge nkuona na umitandao ni ana beto bauria nonto barabara yere miathene ya mbori wa bauria kithira baina ngari kana ngari chio ikeimbi kana registration number cia ngari chio ni ireko ko kuonania muntu nonto atena ngari atibati ukuria barabara mweshimiwa buni ochaboki na imanto yate kubona imanto tutetekeria na jabo tengani arenderia kwa gitoke mwe Gatigania West bachokere na nyuma daktari no masina maidrito akibaitira mweshimiwa na yara manene nkuona okebwithia manto ya utuma bikwa buthuku muno imanto ya weta kubanga ekurubeto weba kuchethakia mikwa nau ote untu bonge omba kubwithia bwa nini iweta weta antu beto weba chethakia michetho yokuchia mikwa jawi manto ya wachi Anthony manto ya Petro ni wakati wetoge ukira kikundi bia to bae kuinaira ni gitare de otongeria yera yario in the 19th century inino anto beta kuinira atongeria kou ingokwera na ingokwa mukana a warning that tutetekeria manto ya urejere nayo ya kurumanga anto ugeta anto laroi akenderea kuthumbira kathari Bensunda ari wathina Gatigania West chiriambiri kathirira Daktari Mutunga na kagite ne karakebera noro mantu jakabua na kambere anto betu batiania mutongeria ukira karuma anto bonde agatwita twinde tiania laroi chionde ibati ukira ikawatana tukawatana na tukaria na mwambo yomwe na yantiri na tukaua mutongerio ati kubua becha iracha mania na ekurula ya 250 aba nekera mana yaile iraiti okinya ngiriana inayu inge mweshimiwa ikakia kwina barabara ere arakithi erite kubwithia na mbere akaribeto batiania mujumbe wetu nwarita contract cia barabara aiwengwa na kambuni ciawe na akethira toe nete akane tuchamanirie noe kotine oho Bensunda akiringira muchumale jo muthia no thirikari rengi ethirire watwirire buta watanaira mutongerio rari ono ntu na watire mbecha wari acio cia maombolezi burage uthunwe no kwatuika butionana nwe na development first term twamiachia da inurambiriria kurira ukiwa abati ukuyukiria thimo thirikari ra wauite niwe mujumbe niwe we kitchen cabinet iwe we riko iwe kurua
ri nurambiriria kurira ukiwa bati ukuyukiria thimu endi kuonania tiania wesi tutiona development itamu ile miaka 10 tukethe atume westete nke report ranto Shoro TV kumaje kingine ngine kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mongera. Munini Rais Profesa Kithure Kindiki na atimanite na atongereba kaunti Embu barani amwe na gavana Mbarire na bunge arabatemanite garune ya wenteri cia kare na kiaria Kindiki augite akariungagira kaunti cionthe Kenya yenda kuona uriti ngugi augite batitikiria siasa gutumira antu kwangaratania kinya uriti ngugi na siasa ciocokia Kenya nyuma uriti ya Kenya kurikiria na bakamakani untu bakabaritira ngugi uria kubatere bubu bujete onde Minister Justin Muturi ureni wa kaunti ya Embu onekete kwithurukira thirikari iria agutungatira. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nekete muchemanio na atongere na agwati mbaruba sekta mwanya mwanya kuma kaunti ya Embu. Unless we sit down and discuss on a county by county basis, we are going to lose out because we want to carry the entire country along. We want to make sure no part of our country is left behind. And you know, leadership is about carrying everybody along. Leadership is not about taking this one and leaving the other. Leadership is not about making this one happy and making the other one sad. Leadership is about the responsibility of shouldering the demands and the needs of the society as a whole. Jukierikana ni jumo bango jwa thirikari ya Rais Ruto gutuguanaga na kaunti ona bwayo kienda kuthikira mabataro mendekithia na mateta jakari emwe kwa emwe. Therefore, Your Excellency, what you are doing is just what we promised the people of Kenya in the economic forums. To get feedback from the people on where we are, on all the programs that we agreed on county by county in all our 47 counties. Na watu wa Embu mko na bahati yenyu ndio imeanza. Nilikuwa nimesukuma Deputy President sana nikimwambia Kiambu ndio kaunti kubwa sana na ndio tuko wengi sana, tuanze na ya Kiambu. Akaniambia tunajipenda sana tina tuko na tumadharau ndogo ndogo, lakini Your Excellency sio tumadharau tuko naye ndogo ndogo. Hawa watu wa Embu tunajua ni ndugu zetu. Amona bou ni gukuoneka teka Kindiki anjirite na kaunti Embu na gitumi gukirikanwa kaunti je nethirite akioneka kuiga kaura wari DP Rigathi Gachagua kurega atumiri tia Rais Kirima Thiko na Rua na CS Justin Muturi kuoneka akimeneria thirikari iria gutungata. So we're not allowed to be distracted. We'll not be drawn into pettiness, into scheming how to heckle somebody, how to attack who, how to block a road and prevent people from accessing their destinations. We'll not be drawn to that kind of, those are retrogressive, primitive and dangerous politics. We will not go there. All of us as leaders from Embu County will not allow that to happen. But at the same time, we are open to people of diverse political opinions. Na kinya kethera kaunti ya Embu ni kuoneka jaka ithonekete kirugwati mbarubo thirikari ya Rais Ruto DP Kindiki na ugite ati na ugwa kinyani ntini. Now, I am not worried about the political environment, not just in Embu, Tharaka Nithi, in any part of the country. It doesn't worry me. What is occupying my mind now, every day, and what is making me lose sleep is the issue that I am Deputy President today. What is it that I'm going to do as long as I'm in this position to change the lives of our people, to change the lives of the people of Kenya? DP na joketia kanya kuigika ngugi ya thirikari ya Kenya Kwanza. We are working on these other reforms in agriculture, in livestock, establishment of KIPES. All those things were in our manifesto. They are not from the sky. The housing programs and what have you. If for whatever reasons we don't get to 100%, we will score very highly. We will score extremely highly. So more relax. And if somebody says he'll do 10 things and he does 8, that's an A student. That person has passed the exam.
akioneka kuregana na siasa baria bathuganagia ngugi yawe ni kuringanira kura cia Kirimara. And my work as the principal assistant of President Ruto is to track progress of the implementation of our manifesto. Nilikuwa nimeulizwa sijui will you mobilize Mount Kenya for President Ruto? That's not the work of the deputy president. I answered the question by saying I will mobilize Kenya for William Ruto. And Mount Kenya is part of Kenya, isn't it? Yeah. Pugwetera Nandi ni kuona kithira michemani ejege kwa kiri county ingi kana riri ukaria kitagarira thirikari ya Rais Ruto kugeria kugambia kariba Embu baria kwa kagita Nandi bethiritwe bakioneka kurega kwigwa thirikari. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ugite magavana bagaikia mendekithia ja kuregana no gambi bo munene wa kigina ogwata magavana kwejanaga mbeca cia basari ya kiari ari mambureni ja mathikontere cia muunga. Gavana Muthomi Njuki augite bate gwitikanira no gambi bo Margaret Nyakango akiuga thirikari cia makaunti ni chithiritwe ikithingatira mawatho jonthe kinya Joriti Ngugi na kiriwejani bo basari bethiritwe bakinenkanira kiriarito baria akiba kubatara. Awite Nyakango gakugarura watho ondino mubunge wa Mara ugite kigina kionthe kia basari kibatere gwikwa mwana gutumirwa kure abisi cionthe ciaritwa na kwetha kithomo kionthe kia utheri. Martin Bugambi ga 2020. Gavana Muthomi Njuki arentere cia muunga wandia chogoria akiri gicigo mbunge kia Mara ariuga bota kanjo ya mangavana bakarugamira kotini kenda kuregana na kwinga uge bamwerekithwa mathabu ndeni ya nthiguru ya Kenya iguru rionenkaniri bwa mbacari ikiri thirikari cia makaunti. Kwa sababu controller wa budget kuanzia juzi amesema hakuna shilingi hata moja atapitisha pale kwa controller wa budget ili kaunti wapeane basari. Hiyo amefunga. Na tumesema kabla tujaenda kotini, kwa sababu haki yetu ni kwenda kotini. Na tutaenda kotini kusema hivi. Kusema kwamba ile basari tunapeana tukiwa kaunti atupei mashule. So we are not performing the roles of the national government. Njuki ariuga mwerekithwa mathabu Margaret Nyakango itari no turi nuntu nwagwe wa kurukiria na nwagwo twire gukurukia mbacari ikiri thirikari cia makaunti na kwoguo ta kanjo ya mangavana akaba kumakania mbio eragarukire. Ile budget tumepitisha juzi, huyo controller wa budget alipitisha tukapeana basari last year. Nini imebadilika saa hii ambaye anasema kwamba hatuwezi peana basari? Hiyo ndio nasema ni siasa. Na tena hiyo siasa mimi nikiangalia hapo ndani naona wajumbe tena wamesema kanyanga hiyo. Ama naona watu wengine ambao wataki kaunti zifanye kazi. Kiongera ariuga thirikari cia makaunti itinenkanagira mbeca kirima cukuru indi itethagiria moritwa kiumbe na kwoguo atikuona ara thirikari cia makaunti ibinganaga na thirikari nene. Wakati kaunti inasema tupeane basari, atupeane basari kwa shule, tunapea basari kwa mwanafunzi ambaye atakuwa mmoja wetu ya development project katika kijiji. Kweli ya Moroko. Iguru ria mbacari no mubunge Kareke Mbiuki ariuga ikwongereka na ibatiri cionthe kwithiranwa na gwikirwa gikambuni kimwe na gutwikithia kithomo ndeni ya nthiguru ya Kenya kiotheri kuma mwambirio mwanka mwicho. Basari ile ikonenkanwa ni MCA, ikanenkanwa ni gavana, ikanenkanwa ni mujumbe Kareke, ikanenkanwa ni mujumbe Susan, ikanenkanwa ni Sibu, ikanenkanwa ni president, ikanenkanwa ni Ikwete. Yote nilingane wangu wamwe kidogo kitu 100% free kuma tanda wangu mpaka tanda hii tulisemana bariaragia barembari cia muunga Kathoreki mathikoni mamukuru Protasio Njagithe wa muthaka Irari Mutugi ara mubunge Susan Ngugwa Mwindu akumitie Muskabu Mujeru Jackson Murugara na gukenera baba mukembu nuntu bwa kumuthura ta Muskabu Mujeru ndeni ya diocese ya Meru. Pope Francis wa the Roman Catholic Church mwelipwega na ipwega nutukwa kuona yuki mwana wetu wa Tharaka Nithi County Father Jackson Murugara amutwikithia nwete next Bishop wa Diocese of Meru. Tumwele nipwega mtu wana mtu waki na Tharaka Nithi
nzige imeanza kurudishiwa. Tuna deputy president wa Tharaka Nithi, tunaambishwa kwa the entire Tharaka Nithi. Niko bure tumelakega akino uleto makeka gano meru. Tuile tume tukabukasende tutokabarana mwana wetu atokekenaga atokarere kwega. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram. Mbĩtagwa Martin Mugambi. Kanya kangi gakunogo kogeta kuraja. Idio zongo mene ojo. Nikuwa nongo tendera. Mpoa matampoa. Mpoa mukuru. Oria bitewe. Tembi sande no wao. Orihanga mata. Ene antadara di Asili Plus. Keke. Asili Plus ndia. Anka kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kera udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo mtume kujwenda. Ijojo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Jojo nkimake jengi jetwero. Ya. No me mutujojo ijumo no kusomada inambesa. Tutene inambesa. Inakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujojo no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde yakwe nagwe. Kugwata nteto nkuruki turingira thimu kurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao. Ija tukuonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kire perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chonde ni kurukitwe ni TVET SIDAC. Aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiria ari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo. Ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibutite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750 264 044 kana 0723 047 468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Karibuni. Hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Twekithie obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirire ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereju wa mbere. Turi na executive office tables kwambirire ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Ni ontobwa nteto nkuruki ringa thimu namba 0748 578 516. Victory Furniture, where comfort meets style.
vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Gwitana mbere kurumira ntito chetu Japheth Gitongora ni mukuru wa kumantere chekuthara kanithi na kuromba uteithio kenda wamba kurita mwana we sibitari yembu na aria kwamukira utungata na kumwikia Chuka Gitonga uria watigirwo ni mwekuru wa wari kuona mwana uju akwajwa na ndi ari na murigo jo akuria mbeca cha sibitari kenda etikirwo kujukia mwana wawe uria otwire na mbajo kwa miaka 15 na ndi mukuru uju na ndiro mbare ni kiranta wendi bubwega kumuteithia kenda wamba kurita mwana wawe sibitari-ini iu na kumureta kwinanja. Kiriro kia mukuru Japheth Gitonga ura akaraga thokoni ya Ikuu wadi ya Magumoni gikoni ndwari ya mpigo ya mwana wake wa ukuru bwa miaka 20 Tarasila Mwende ura aremetwe ikumuruta cibitari ya Embu kura aigitwe amami kuma mweri muthuru akithambagwa mpigo. Tarasila ambirie kwajwa ari na miaka 5 ara ambirie kugirika untu burabo atimire gina atoroka muci na gutiganiria kana kuna ithe kambirie kugirika kana miaka 5 au ne bongina athiire na ntemia ni mbia tumire athie ndatigona twana twakwa nkiri magiria amenyekanire ari na thina ya mpigo mwanka wa 2021 arakuma Kagita ku agitwe akirwa cibitari Kagita wa Kagita kuthambua mpigo au kinyanije nuru niku amamire ruba une bona sukire kwa mwana nwa kugia thina ya mpigo watweka mwana ari onde no kulwalaga tutikara muci akalwala gutuku ngakuaga na mugongo nkipira cibitari ndare thina kuma ya 2021 mwanka gio munde mwana nwa turaga lwarite nteona gwa guntethia wiro wakwa ni kuromba ngendo cha Kagita wa Kagita cha kwira mwana ujo cibitari ichi atemire Gitonga abutwa gwira ira ari neo atesa tuthiria no mweri muci agasa nitugucitha twakalwala akathie na thino athirie mieri 3 agekala nau kumagia u nikona ne mathiririe mwaka mate skuru amoire nuntu bwaga kakugia thina kakagwitwa Mwende tariwa Embu ntukia kiumia nkaji kiumia ndombe mubothi ndombo tethi ronka nenkerwa ni ukanungamira kimike kwende ntungenda ntuku ciathira nkaromba kuno nicio tukaria na nicio tukanywa uku mwana ujo amami cibitari ya rufaa ya Embu ithena itigiritwe kurekerwa we amureta cibitari ya rufaa ya Chuka arano akubena gwake indi arendekana kuria ciringi 25,000 na aria agechingi 500 kwa mweri mbia ira akuga atichiona ariromba antoba wendi bwega pamutetherio ukamata murigoju riu kumagio ni ndi na thina ntu kinya cukuru ndindera andu riandaka ya mwana ria mwaka muthiru ria 2028 na 700 na cukuru no bare munene ndabirire nabo nikenda maumba gwitikiria mwana oya thoma riu mwana onu ni ngucogotethia we nuntu na hospitali ya Embu ate mbigo ate kuthambua na kuthiria ntuku 3 ate muthambie ndauria nikinkerwa ni machini na thina machini cia thukire ndewe ni machini 3 ikuruta wira enkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Muthija sana njire ndi kututemania karibu na chiaringa thaa 3:30 kiriji na ingi nkuru kimitagwa Ntinyari Kenya mweri